Niyathanda ukuthi nibenge iqanda. Ulibenga kanjani iqanda? Nginithembe kangaka. Nikreza kulombelo ogwansile nenza izinto ezinje. Niyenzelani le? Wenziwa yini ukuthi mawufika kumelaphi wendabuko akutshela ukuthi hamba othatha inhlabathi yethu nelithile. Ubuye nawe uze la azokulungisela izinto. Bese nawe uyayivuma into enjalo. Uyivuma kanjani leyo? Uvuma kanjani umelaphi wendabuko athi hamba othatha inhlabathi yethu nelithile? Uvuma kanjani umelaphi wendabuko akunikeze into athi izosiza wena kodwa ekuthathwe inhlabathi yethuna? Nina bodlungwane kandaba udlungwane lombelebele kwaze kwasamanqulume esibekelana nina bakanodume ehlezi kamenzi ngeimpunga yesintu ngiyakhuleka umhlaba wonke nasendaweni zonke la kufinyela khona lomfanekiso oqoshiwe ibizo lami mawukuthi umusha kule channel ngumlekeleli wakambanjwa impunga yesintu kanti insizwa zingibiza ngonduna kandaba untombi ziyamncumela insizwa ziyamkhomba silana sincane saphuma ehlathini ekseni ngovivi sazivuthula ngoba sigcela amabethe ngikholo elikholwa ngenhliziyo elingalibhadla kancane esontweni ugqamgqama umsathenkankane elakhala lathi ngahamba lithese lo sithe lathi ngahamba umuthi wentombi ezithi zingawubuka kuhluma ihlahla sothando ngaphakathi enhlizweni uxekisile maqethe ezikhohla amasokazi umjabulelo kumamatheka komkakhe ngoba njalo bemamatheka kuthi faca umshana wakofuzekelo bafowethu umzukulu kaMdumo igaba elimabanga kathumbula tshatatsha utshatsha kapheshe upheshe kamaguyane emaguyane kavaphi uvaphi kanokhonja kuhlala kuyintokozo ngaso sonke isikhathi ukuthi ngifike la kwi-channel yethu ngizonisikela kwelinonile la kuhlelo lwethu la sithi khona sikreza kogwansini yazi bafowethu namuhla ngizonigxeka babukeli bempunga yesintu TV ngizonigxeka babukeli bempunga yesintu TV niyathanda ukuthi nibenge iqanda ulibenga kanjani iqanda ngizohlala phezukweni impela nakuba kungenina nonke kodwa iningi lenu liyayenza lento engizokhuluma ngayo ngizonigxeka nje babukeli bempunga yesintu TV nginithembe kangaka nikreza kulombelo ogwansile nenza izinto ezinje niyenzelani le yindaba uzothi mawufike kumelaphi wendabuko ufuna ukuthi akusize ubulandela impunga yesintu TV usugijima ke manje nake nembuzi ke manje useyokwenzela manje umsebenzi useyokwembula ingubo uyivumelana into enjalo kanti le nkulumo esizifundisayo labafowethu azikulethini ukukhanya emqondweni wenu wenziwa yini ukuthi mawufika kumelaphi wendabuko akutshela ukuthi hamba othatha inhlabathi yethu nelithile ubuye nawe uze la azokulungisela izinto bese nawe uyayivuma into enjalo uyivuma kanjani leyo uvuma kanjani umelaphi wendabuko athi hamba othatha inhlabathi yethu nelithile uvuma kanjani umelaphi wendabuko akunikeze into athi izosiza wena kodwa ekuthathwe inhlabathi yethuna uyezwa kahle lento inhlabathi yethuna ube kodwa ulandela impunga yesintu uvuma wena ukuthakelwa ngenhlabathi zamathuna into othi izosiza wena uthatha inhlabathi yethuna lasemzini womuntu uthatha inhlabathi yethuna lakini mawubheka wena mawuthatha inhlabathi yethuna lakini noma ithuna lasemzini womuntu kuthiwa kuzokwenziwa into ezokusiza mawubheka lokho akukona ukuthwebula lokho akuthwetshula umuntu ongasekho makwenziwa njalo hayi bafowethu ngeke nisana ukuyenza lento nina nilandela impunga yesintu umkhulu Ngcobo into ekhuluma isintu bafowethu esihlambulukile into ekhuluma isintu esihlambulukile into ekwenzisa isintu ngendlela ehlambulukile ngendlela ezojabulisa ithongo lakho nomndeni wakho uma manje wena usuzofika wena ukuthiwa hamba uthatha inhlabathi yethuna ubuye uzolungisela uyenza kanjani into enjalo uma phakathi komndeni wakho sebekusola ukuthi wena wathwebula idlozi sizokuphikela kanjani thina ngoba phela uma uthatha inhlabathi yethuna usukuthwebula vele hayi bafowethu nisana ukuyenza leyo nto angiyivumi angiyivumi yibhekeni into abelaphi bendabuko abanenzisa yona likhona ioffice lethu emphelandaba wozani nizohlala nempunga yesintu siyicubungule leyo nto ukuthi ngeke liqhathe nethongo lakho ngoba uma uzovuma into enjalo uhamba uthatha inhlabathi zamathuna uzoba nenkinga kusasa
ngoba lapho kusuke kuthwetshula isimo saloya muntu owangcwatshwa lapha. Hayi bafowethu ngeke angiyivumi leyo. Uzani ke bafowethu emphelandaba sizoxoxa. Yingakho ngithi angimgxeke ngoba bakhona bayenzayo lento bese bayabuya beza kumina. Sebezongikhalela mina njenganempunga yesintu. Yingakho ke ngithi ke angimgxeke babukeli bempunga yesintu TV. Ngesizathu sokuthi ngeke ngiwagagula amagama abo labo bantu. Bayazazi bona basakholelwe entweni ezinjalo. Bayazazi bona abathi mabehamba beyakubelaphi bendabuko. Kwafike kwathiwa benza into enjalo. Musani ukuyivuma leyo. Nawe ke osazohamba yibheke into enjalo musukuvuma ukuthi ihamba uthatha inhlabathi yethuna la komunye umuzi kuzolungiselwa wena ukuthi uhamba uthatha inhlabathi yethuna la kini. Hayi ngeke musani ukuyenza leyo nto angiyivumi. Hayi angiyivumi bafowethu. Angiyivumi. Uzani emphelandaba sizonichushisa ukuthi izinto zihamba kanjani ngokwesintu. Niyeke yonke le ndaba lemikhuba le enziwayo. Kulungile ke bafowethu. Angibonge kakhulu ngiyimpunga yesintu. Asithi nje impunga nga umuntu othembele kuye wena umuntu othembele kuye wena umuntu othembele kuye wena umuntu othembele kuye wena ngoba mina ngithi Okukhulu